Sanibonani abantu TikTok. Ngiyaxoxa ukuxoxela ngezinto engizenza ebushini bami ngoba ngiyasibe ngekho. Kodwa ke bafethu lana nginenkinga. Engasho nje ukuthi ubhuti because ukuthi something iminyaka owangikhohlisa ngokamagama. Kodwa ke anginakho okuningi engizokusho nje ukuthi lento yaqala kanje kwakuthi 22 November 2025 last year November. Saqeda ukubhala ama-exam ke so ngihamba nomngane wami umngane wami ke omunye yena vele owaseMpumalanga yabo ngengize ngisho uyijwayele izinto lezi zokuhamba improve because mina bengiyitshitshi so bengihlala ekhaya ngaso sonke isikhathi. So umngane wami ke yena ke Masamba ethi ngemphelezele entodeni yakhe. Uma ngemphelezela labo bhuti laba shothi sasindlula ecene kwerenke nje guys abahlala la eNewcastle ngiyacabanga ukuthi abahlala east Matadini section 2 bayazi irenke ela icele kwesilaha nje. Yebo sasindlula ngalapho ke so kwaba khona obhuti abayi2 abashaya iflat umngane wami mayibhe emuva tholakala ukuthi okay obhuti abawu2 omunye ke ubhuti afike biza umngane wami athi lo munye ubhuti how umngane wakhe aqhubeka wahamba akeze naye hayi ngithi ngisiyeza umuntu ugel lo mngane wami ayeze ukuthi bathini hayi kube ukuthi into ukuthi bahlanganise ukuthi bayophuza bathi ngosani sophuza boma hayi kufike ke kuphuza sisho ukuthi hayi mina ngoba ngithunywe sisi wami omdala othi ngibuye ngihamba ngobe ngitsipho bese ke ngiyabuya sokuthi bathini obhuti abadala. Manje mase sibuya ke sekwenzeka lento yokuthi ke obhuti bayitshose bahlaniphile bafukhama nathi makubo. Ngisho mina ukuthi girl ngeke ngikwazi ukuhamba nabo ngoba ngiyitshitshi and ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongakuthenga utshwala mahhala bese angafuni ukukhokhela khonto ezofuna ukukhokhelwa ngayo. Akube ukuthi ke iyaphela lo ngqoqo leyo ke hayi mina ngigcine sengize ngibona ukuthi hayi kuba late and lo indoda yami ngani iyabilita manje ithi ke akhanjwe nathi ngenkani bayilima kubo. Ngibone mina ngikwazi ukugoqala umunye ngisho ukuthi hayi bafethu ngikwazi ukuhamba noma ngoba cause ekhaya mina ngizoshaya futhi ngabaningi. Manje ke ugeli ke okay cut the story short kwaba ukuthi ke sekufela izinto lokuthi sesiyathandana nobhuti ubhuti mangimbuza ukuthi uneminyaka emingaki akafuna ukungijawuza uneminyaka emingaki. Hayi kuba ukuthi ke kudlula kwaba yi29 November lapho kwaba khona ukuthi ke sozatha uNtombama ngaphandle kwemvumo yami. Kodwa ngangasho ukuthi kwatshela sesibami because sesibami bangikhoza basho ukuthi indaba ezingambe kusuku ayilungile ngoba nakule age enkuyo guys ngangina 15. Kwenzakalani ezithatha uNtomba ngaphandle kwemvumo yakho? Umfana wafika ngoba nje ukuthi abantu bawuphuza kanje ngoba ukuthi uthi abangani bakhe babukuthi bathi ngibahlanganisele abangani bami abawu2 kanti mina nami ngibahlanganisa abangani abawu2 ngoba phela ngitshela ukuthi yabo into yabantu hayi mase kuhlukana kibe endlini angibabona ngogela ukuthi bahlukana ngabahamba kanjani abantu babo. Kodwa nje thina safike sahamba ke wasaya khona BNB elapha ezanto sesibhedlela 4 ezanto sesibhedlela 6 yebo ngase 6 iBNB angisakhumbula igama layithi. Kodwa nje yes masifika kuye ngingabuza usuku lokuqala ukuthi hayibo kanti wena uhlala because akwazi ukuthi ungangisala kwaba nje into engangokuthi vele nginami ngasengikhathele ngifuna ukulala. Hayi ufike ukulala hayi mfana masesihamba ke solala ke usethi mase sifike ngene afike yena ahambe uyefreshen up. Manje mase kulala asethi umfana ke mina angeke ngize ngilale kubini ngihambumlanga angibuza ukuthi ngizolala nje ngithi yebo ngizolala nje ngithi khona inkinga athi hayi angigumuli azangilekelela ngumule konke ngishiphenti angilekelela angigumuli nesprout bra konke nje skipper kwa jean height waba angigumula abeke lapha. Hayi ngithi hayi ngithule ngibona ukuthi kwenzani namhlanje ngibuye ngene ngubeni ngilale. Hayi umuntu kusaqala manje wathi ngitshela ukuthi fethu angithandi ukuthi ngiyenza cause mina ngisayigcine ngiyitshitshi and ngabathembisa ekhaya ukuthi ngizogcina ngize mina 21 futhi bangithembisa ukuthi bazongenzela umhlonyana. Manje ke hayi umfana athembisa ukuthi hayi ngoba awuthandi ukuthi kwenziwe lento le ngizolala nami ngibhekele nawulala ibhekele ayikho inkinga alale ibhekele uthi ngeyindawo efumasi ngithi ngiyabheka ifuna inyama isikhathi wango3 umfana usuyaqala futhi uyaqala manje sengathi manje usoqinisa manje sengibamba ngenkani. Mina ngibuye ngitsho ukuthi hayibo mhlawumbe ngizokuthi uphuzile ngoba iphuzile mina ngaphuzana ngimiyeke
cha kuvuke ekuseni kube right nje hayi angibuzi impilo yamama right yebo ngishooting right ngoba vele Gcine ngangisayijijile kanjani? Oh, akaze kenze lutho. yebo ngangisayijijile lapho nje eselo gobo kube lento leyo Akufike lapho athatha khona umtshitshi bakho ngenkani. kwaba ulosuku olulandelayo ke noma kwaba usuku olulandelayo kwenzeka nje ukuba kulento eyenzeka futhi engangiphathi kahle cause mina vele akazi angicela ukuthi mama bashaya cima kwafika nje umuntu othatha ubutshitshi bami ngaphandle kwemvume yami. Sekwenzekile-ke lokho kwenzekile wathatha ubutshitshi bami ngaphandle kwemvume yami sekuba nenkinga manje akasafuni ukukhokhela ubutshitshi bami usangidrekinisha usho ukuthi mayikhokhela umntombi ukuhlukana kwami naye. Ngasho mina ukuthi hayi kulungile mayibona ukuthi mayikhokhela umntombi bami bese kuyahlukana akube kanjalo ngoba phela nami ngiyafuna umntombi bami nami ngisasemncane nami ngisafuna ukuhamba amatshitshi. Hayi ukuthi ngisona ukuthi okay umntombi uzokhokhelwa bese siyahlukana thina. Sambeke lelo cala lomntombi lifike liphele na kanti angazi ukuthi mina ngihamba lecala lomntombi sengikhulelwe. Naye zinibona nje bafite naso sisu ngina 8 months. Sinibona maseke umfana ngimtshela ukuthi uzokhulelwa. Athi mina ngiyahlala. Lento engiyishoyo ngitshela ubaba ukuthi mina ngikhulelwe. Ngitshela ukuthi hayibo ngiyawuza umzimba wami ukuthi ngikhulelwe futhi ngitestile ama pregnancy test awu4. Ngazi ngatesta nginabo sesibami la batesta bonke batshela basekhaya batshela nomama ukuthi ukuthi ngikhulelwe. Washo kushiwa lokho kumele kushiwo. Umama kwase ethatha amanamba amfana ngazi ukuthi bagcina bekhuluma kanjani. Kodwa nje okwagcina ukukhonyiwe akwagcina ngahamba kahle umfana uyala manje ukuthi anayekile mina nengane yakhe seswini. Kukho konke lokho engikushoyo kunalokho ukhona eNewcastle kodwa kunalokho uhlezi qoma manga ukuthi akekho eNewcastle uhlezi engishuthela into sakudala ethi usemakhaya konke nje lokho kuyimanje ngiyagula ngihamba isibhedlela manje namanje ubona ngathi ngiyahlala mina ubona ngathi nginamanga futhi kunalokho uthi mina lengane akusiyona eyakhe angazi ukuthi uthi akusiyona eyakhe kanjalo ngoba nguye umuntu owangifuna iphenti angazi ukuthi akusiyona kanje naye nje uyakwazi enhlizweni yakhe lokho noma athi afuna uyayibona le video uzosho ukuthi unyeke okubike ke ngale ndaba ukuthi yena usehamba echoma ukuthi unetshitshi lakhe lentombi futhi unabo makoti bakwakhe unabo mabengane bakwakhe konke lokho engatshelanga mina khona ngesikhathi siqala ubudlelwane ndokunye ke ukubi ukuthi ke mina ngaya isikolo ngo-term 2 engilayo nje ukuthi ngiyashiselwa angisakwazi ukuhlala endaweni efuthekile nje nabantu abaningi ekunye futhi i-uniform esikole ayisangineli because isikole ngiqoqa ibhloko so ngisiyebo usisi ngoba sesingaka ibhloko bengabopheki suke sabangaka nisukela ngo 4 months besingaka isibhloko bengasabopheki because mangincane isisu ilapho engizwa khona isifuthi engicela sengiquleka angibhalanga nje term 2 wonke ama-exam la bebhalwa mina angibhalanga konke okusho khona ukuthi ukuthi ngizofail term 2 kodwa yena umfana uyaqhubeka kunalokho uyatravel kodwa mangithi akakwazi nokuyisa ngisho esibhedlela ngibhothelwa usisi bami mangigula esibhedlela kwakuthanga nje la izolo bengigula kodwa akakwasanga nokuthi asho ukuthi mama imali kunalokho uyangibuza bafethu ukuthi imalini bese ajike angayilethi imali into kunye uyangibuza ukuthi yini engishayela yona kodwa jiki akakulethi lokho angazi ukuthi imbangela lokho ilimi kodwa bafethu engikusho ukuthi saqala ngisiza ngempela ngoba mfana uyangisabisa usabisa nje nabangani bakhe bayasabela bangisabisa batshela ukuthi bazobulala obaba nginobaba omdala ke guys ona 82 nabo sisike nje abayi5 inomfana lekhaya ngibani akayifezi idingo zenganyaka sasiswini angazi uyifeza kanjani sizaliwe cause ngimtshele beku April ngimtshela be-scan cause clinic basheshe bangitshela ukuthi sikudingakala e-scan bafuna ukubona ukuthi ingane ihlala kanjani ngamtshela kwabo ukuthi uzozama ukubuza ukuthi imalini ubuza zona ijuice nje imalini kodwa angalethi mase ngimlethela usethi mina ngimcela imali njalo bafethu lapho akaze anginika nanesent kodwa sekuthiwa mina ngimcela imali njalo abafuna ukumbona bafethu bengamsesha ngizomvezela agcineni uphushe emlenzeni 100 ku TikTok ngiyabonga. Okay, okunye ngani ngisiza noma ngabe ulobo sizwe ngisiza ngalethi into lemali noma lamaphoyisa azokwazi ukuthi angisize because yena njengamanje usengitshela into bazokuthi yena unommeli yena angeke avume ukuthi avume icala ngalazi ngazi ngiyabonga. Ngenza ukuthi uyelana ke wesifazane ukhala ngowesilisa
umkhulelisile wathatha ubuntombi bakho maqeda wamshiya kanjalo. Mina hhayi nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa u-subscribe button. Danko.